بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Dahil balkemon tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi pe ta continue te in pagpangadji ten kahaba Jumaat painte pas Juhur amban kakeg te kabaya te nga hati ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amban ien kwe ne painte tawis salay dungain ganta kami mapituhin sumagawa pagduay kami niyan katikkan kami teks kwe inilai mangito kami hin sige na mag-ison pagkain kami benarin so kami batha pagkain kami batha ro kami na sinagid ni Radali na ang ine ni painte kapangong kami kaam duk ine nalai kapanaupi kay Allah subhanahu wa ta'ala si kami ganta painte pamaeseb si ginawaran kami dangan parangan laton si kaam ine te maudu te iyan si manadahan luhin iyan kahalgaan si pagtauhid tasabut we te amban me painte kahalgaan nian sin pagtauhid ko painte in pagtauhidin hininang we me karasul-rasulan panagnaan Binoo we de si me ummat de iyan painte pagtauhidin ini pagparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala iyan kalima la ilaha illallah ga niya patut sinumba atawakan pag-ibadatan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala wa ini parman Allah subhanahu wa ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut ini nin painte tandaanin kajehan sin pagtauhid iyene Binoo yatawakan Binoo pahara po mesye ambiya dok me karasul-rasulan si me ummat de ikaduha tasapot do sa buwete kahalgaan sin pagtauhid maksud pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala manusiain magibadat siye gani asad dili kita tu pinapanjari kita Allah subhanahu wa ta'ala pagantung kita atawa kan neite kita atawa subay kita ngapot si kalima at-tauhid yene kalima la ilaha illallah wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gaya magpapanjari jin duk manusia melainkan subinung basiye in ma'na illa liya'budun yaitu in ma'na sin kalimat at-tauhidin kalimat at-tauhidin ini yang painte amban me kahalgaan yene painte pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala amban ni demikian masa rusab kita kue nian tapangaji te si mana dahuluhin masa kita amban kitab tauhid muallif nem daran uni pengajian tas tapangaji webi tasara painte me sawe ko duk me painte magnasihat mian ne Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sumampay kita bab kalime babud da'wati au babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah yani bab ini nen hininang musabwe de painte kalima la ilaha illallahin panagnaan
himma atawakan Binoo sidambuak manusia pangakalu sidambuak manusia subay kalimatut tauhid. Subay kalimatut tauhid. Pagge manusia imbang magdakwa dehelu ine nilai pangandakwane mian gaya nagna painte amban kalimatut tauhid atawakan kahalgaan sin pagtauhid si Allah Subhanahu wa taala tasulang we neme kana binabihanin. Pagge mi kana binabihanin tinagnaan we de do painte yene kalimatut tauhid. Kwet taa kasidang buah hadis amban painte hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ay wahidullah. Menunjuki painte si mawdu' to dok painte si bab to bang aahin paharap luo si bangsa manusia nui pahalan pa atau palihanan sin pag-agama subay pinarehelunen yene kalimatut tauhid yene pagtuhan si Allah Subhanahu wa taala pagparambusbus si Allah Subhanahu wa taala pagge niya manusia magpain tati ko pain ne tauhidin sumagawa takiteno lu magtawag si kubur takiteno lu mi angeddo me painte manusia ubang niya saki us magbahasa takiteno lu unumbali si kakuburan iyan ga sampurna ga tahati de yene kalimatut tauhid hangkan din pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu pinabawa wa si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu at Yaman painte naabit si yene agama te ininen mo painte si agama ininen ina dinaakne pinareheluhin atau ina dinak painte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina kasisiyahin gani asad dili amad kalimatut tauhid paine innaka satati qauman ahla kitab sabennal paine mian songkyo patekka si me kaum manunjukin an sinin ahlul kitab yene me siye painte Yahudi duk Nasara pegge niya kitab dusab tapangurung si siye painte pinaturun wa Allah Subhanahu wa taala si memandu si siye painte si Rasul memandu si siye painte Nabi Musa duk Nabi Isa gurungan siyen kitab na pay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkyo painne tek kasi me kauman iyen ininen tagna painne mian pangakawon siye ine syahadatu an la ilaha illallah pagnik saksi gania painte patut mian sinumba malaingkan Allah Subhanahu wa taala walhasil dinaak dineeman pag-ibadatin si Allah Subhanahu wa taala dan buah-buah kung ito sabutte gay manjari ahin painte tati ko ni kalimatut tauhidin tati ko ni daran ni kapangajian ko gay sabab way sabutte si manamiyan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagna pinawo ay Allah Subhanahu wa taala sampai kahinapusan painte yene umurne gaya halin nesa din akite daga amban pagsirik si Allah Subhanahu wa taala. Kung ini painte tasabut si mian si dambuah hadis tariwayat painte we Aisyah duk Maimunah pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man kana qablakum yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubura fa inni anhaakum an dhalik. Sesa sin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanian pa inni may marumelomban kaamlay hinina mo de iyene kubul me karabinabihanin atawa pa inni me mian aasalihin yene tapit si Allah Subhanahu wa taala me kesek magibada tampat pagibadatan de tampat pa inde pag-ibadatan de hinang de tampat pag-ibadatan si Allah Subhanahu wa taala pain Rasulullah hinda pain ni hinangon biin ko hinang diin sabab pain ni pegeste ka pain ni gay ko pain ni baya si hinang diin walhasil naan sini pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya halin maesse painte amban kalimat
tauhid sime sahabat ne bang kanian sahabatin siyalay painte niyan aibatul ummah mian pagkokaran sin ummat ininen duk makalanduk pag-iman din si Allah subhanahu wa ta'ala magkalagihan si suwe pinaiseban painte duk tauhid na mas labi ne kite painte suwe mian magkalagihan pinaiseban painte duk tauhid pagkiin kite ininen kulang si pag-iman, si pag-ibadat painte, mukassir kita kemon, agen, mula-mula rin ginawabaran ko, ang baniin si may pilmi pagpaisebin, gene painte kajumuan. Fa'inhum ata'u laka bidalik, pagpahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang ne pain ne tinuhutwe de, yene mian, inakano si siyain, kalimatut tauhidien, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Sampai painte kahinapusan hadis tu pagi syahidin do lai edot tiharja kalgaan sin pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala bang ne pain ne tinuhut we de kemon atawakan bebegan de gay makabatal painte kalimatut tauhid le edot de sangkare ne taima de in pagibatanin Allah subhanahu wa ta'ala akahanun siya saben nalin Allah subhanahu wa ta'ala pinapardo si siya iyene painte sambayangin min limida elyo pamanong din dehelu mekikyo mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala dehelu dinak iningat si kauhin dehelu dinak hinati si kauhin iyene pagparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala kung sa kaola-ola bangkyo mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala bangkyo painte magsambahayang, maghaji, magjakat, ubus niya panumbahan mo sa diaman Allah subhanahu wa ta'ala, gay magguna yan hinang mo. Gay magguna yan hinang mo. Ang baniin, mian hininang we, de painte in pagtauhidin, dehelu, mian si pagdakware, supaya mian tumawa in pag-ibadat me, manusiyain. Pasuno painte, ini amban me kahalgaan sin pagtauhid dusab tasabut sidang buah bab yan pa ini babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah pengajian atau akan bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah yani makna sin tauhid atau akan syahada an la ilaha illallah yani kalimat la ilaha illallah. Pada Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Si waktu misa painte Ibrahim alaihi salam si amma ni rukme kauman de innani bara'un mimma ta'budun mian walhasil ga iya lamud amban me sinumbabi iuen pain Allah subhanahu wa ta'ala ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Gaya lamun, pege kanian me painte kauman nenduk matatuay Ibrahim alaihi salam numba si painte si Ellew, numba painte si mian si kabitu bitunan, iliin painte kanian de. Na ininen painte mana la ilaha. Yan painte innani bara'un mimma ta'budun. Yan Ibrahim alaihi salam ga ilamod bisan sinumba yan pwede ga ko pa inalamod ga ko lamod ninday inindayan we ni na ininen pa inte makna la ilaha ga niya patut pagtuhanan malainkan Allah subhanahu wa ta'ala inisbat we ni illa alladhi fatarani yelo pa inne sinumbakon mamarihal akuhin magpapanjari akuhin namang payaman mo ayat ininen tagna bino wa Ibrahim alaihi salam pili si matattuene duk painte pilih si kauman ne yene kalima la ilaha illallah kalima la ilaha illallah innani bara'un mimma ta'budun ga ko paine lamu indayante ka amban me sinumbabi yene naan sini la ilaha nafi ga niya inday ne Ibrahim alaihi salam us inisbat we ne illa alladhi fatarani malainkan pa inni Allah subhanahu wa ta'ala iyan sinumbakon magpapanjari si akuhin, mamarihala akuhin. Na pwede na sa puti ang siniday.
Kemon ka na binabihan binoe de paharap tagna-tagna si tiap-tiap umat de. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. Iyan kalima la ilaha illallah ganiya sa dili. I tamanan dehel pa inte mian binoe de si tiap-tiap umat de. Tasabut si painte sahihain ay Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Paipahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine-sine pa inne mian misara iragtikan wene la ilaha illallahin wa kafara sarta kinupur wene gay kinahagad wene bima yu'badu min dunillah yene kemon sinumba si sadili amban Allah subhanahu wa ta'ala ini resultanin pagpanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wedo pa inne mian pung tinaite wedo pa inne in iyelay sampurna ka islamnen sa pagpanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruma maluhu haram ne painte sikite yene mian laha ning gimanjari pinapatay gimanjari inusa gimanjari inume painte wa maluhu duk painte pangatanen wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla mian bang painte in iyalay pamebek ne kalima la ilaha illallah lay dumain painte saben na lamban dilem pangatian at tadi magpain painte la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sarta kinupur wene mian kemon sinumba sa keman Allah subhanahu wa ta'ala ubos in iyelay painte puting ni hadja dilem pangatian nin sa diliro nahikyo manjari kuwela sabutan siya in ka o kafir kyo kai hukum te muslim ye sumagawa bahal Allah subhanahu wa ta'ala pabila mate si sayin kahlan nawal hasil may jamaah muslimin bang payaman mo yan ayat to mian amban tabisati ang sinilay ganiya sa dili tagna binoe de sine kauman de la ilaha illallah Muhammad painte la ilaha illallah ganiya patut sinumba malainkan Allah subhanahu wa ta'ala duk si zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibay kita magniksaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ganiya patut sa dili sinumba malainkan Allah subhanahu wa ta'ala duk painte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul naubos tasabut painte si bab ininen babu tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ine maananen ine paine mian panafsir sin kalima la ilaha illallah lay nakemun ni mapasuno iene si bab ininen pasuno painte mandamin ilien ne painte panafsir sin kalima la ilaha illallah lay dan buamon panafsir tasabut ay muallifin si bab painte babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Pain Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pangajian paine ambad me syirik sine-sine ngasik galang-galang atau akan paine gantung-gantung wal khayti mian atau paine ingket atau tunglut wa nahwihima atau sadili billahi li raf'il bala'i au daf'ihi bang paine ngasik dambua manusiain nian gantung-gantung atau galang-galang supaya yegi tawa saki atau supaya pag-defense ne nian si sakilay atau pangalak ne sakilay ilian pa muallipin ang pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala sabab patuhod kita si kaida minasyirki i'tiqadu syai'in sababan wa huwa laysa kadhalik amban pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala bangkyo mag-i'tikad sinambuak parkalaian sabab makaala sakino atau akan sabab gay kyo patekkan saki amban pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala nata'ako ang muallipin li raf'il bala'i o daf'ihi yan pa in li raf'il bala' bangkyo katekkan saki ni atau akan ine ni musiba pangalaan niye o daf'ihi atau akan mag-defense magbidda na sin li raf'il bala'i o daf'ihi magbidda mian ma'na sin pa inne
raf'ul bala, patek ka ni si kao balain atau akan sakinin niya ubos inalaan we inu sa baban niyaan. Atau isa pa inni au daf'ihi. Gay patek ka si kao magtagama na kiyo painte anda. Ko may painte tahina mo may bangsa painte siya madamelo ga patek ka agama Islamin. Binetaran we de yan may hinaip din, kung may unta din, may gantung-gantung supaya painte, gay, katikkahan, yan ay painte, saki at tawakan, ini nila ay ganda, makatikka mudarat si iye. An Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, faqala ma hadihi, qala min al-wahina, qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. Takwet damua painte sahaba sabenna limpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam makakite dambua lella sitanganne painte halqa yene kue gallang-gallang mian mian hininang painte amban bronze makadari painte basi. Faqal pain Rasulullah ma hadihi ini yan painne gallang-gallang si tangan mo yan. Painne nian qala min alwahina. Tianen panambal ni pegge niya sakine. Pain Rasulullah inzi'ha nian ala'anun painne. Fa innaha law la taziduka illa wahna, gay pa inni makamumpat ka umalain kan kabinsanaan sa tayo nun. Sebab we ibang kiyo pa ini Rasulullahin mati. Buulu pe iyan maaflah ta abada. Ini men painte syahidin. Sabennal in paggantung-gantungin, sabennal pa inni in mian pag galang-galangin makabatal sin kalima la ilaha illallah. Sebab we mag-itikad kiyo painne magitikad kayo sa waban parkalamiaan hangkan ga kupatikkan sa miyaan, ga kupatikkan sakit. Us na sinin baliguwe. Bang upama itikad nung sa wapan miyaan asal ien painne mian hangkan kayo ga kinatamaan bang upama tinimbakin kayo atawa painne ga kutawa saki bang upama patikkan kayo songkyo patikkan saki atawa kan songkyo katikkan bala sebab miyaan kauluas yung managama. Bang upama painne mian hininang mo Allah subhanahu wa ta'ala sabab mian sumagawa Allah subhanahu wa ta'ala magbayain do gagawa sa managama sumagawa makahinang keo painte pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala ini sirik diki. Ang banien mian subay painte payamante. Pagge niya yan may makanak bang bahu inanakan kahit kahan bilitaran galang-galang may matatuenin si tuune si me painte niyan lengen atau si me betis ni atau si me gantung-gantung si me kilong de duk pidang gi tabi-abi we syaitan ilian si me inalaan duk niya dusab iyan painte lamod dusab painte amban me niyan hinang ininen tay dok si mapasunod lay painte si me abay-habay tamaim atau akan tamima binetad si me luma ngedok si miyaan painte may bunot-bunot bang may baho maginang lumain Kasakas. atau kasa biar terang bohe basal lampung-lampung pinahin kayo lumanin ipataaluk lai basa si duknuhot basa si bunot-bunot atau si wele na si may pinayaman na si ini nih pegi kaidahin anda minas syirki i'tiqadu shay'in sababan wa huwa laysa kadhalik amban pagsyirik bang kyo magitikad sinambuha para kalayan mian painte hinang musabab sumagawa ka itabetad painte dilem sara agama Islam to sibe pinayaman bang upama itikad nun gani asat dili ang banien bang gilay bunut-bunut ien mian gani ari jikin watawakan nganu yan ikailuman nun ka ulay luas yung mga agama so po ini connection ni bunut-bunut lero rijiki pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kao na bang upama pa itikad nun hinang Allah subhanahu wa ta'ala sabab naga kaya pa itiluwas ang agama kahinang nun syirkul asgar ang baniyan makadilikaw may jamaah muslimin
para kala diki-diki makajari makapaluas ka ang agama, makajari makabatal sin kalima la ilaha illallah, gay tinay ma ini ammar mo. Ang balian sila ipatengante pa inte ini para kalai. Pasuno pa inte bab ang banne panafsir sin tauhid lay pa inte ini kweta basati ang sinilay babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ininen nekemun bab ini mapasuno ininen panafsir pa inte sin kalima la ilaha illallah. Pasuno bab dabet tadu muallifin pa inne bab ma jaa fi ruqa wa tama'im. Pengajian pa inne ini mian pasalan pagtawal-tawal duk ini habay-habay. Binenta ni muallifin naan si ininen gaya magpain pa inne babun minas syirki ar-ruqa wa tama'im, gaya magpain pa inte amban syirik ini pagtawal-tawalin pa inne duk paghinanghabayin atau kan paghinanghabay betag tadi pegi pa inte bang siyakan naga pegi niya pa inte pagtawal ginari si Sara niya usab pa inte paggantung-gantung pa inte paghampan-hampan niyaan kasinnuhan ulama ginari wede na ininin pa inte amban pamaham Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taon pa inte si agama gaya magpain diretso bago minasirga pegi niya may tawal-tawal ginari si Sara agama Islam na pwede pa inte ito tihadya sahidok mamurahin kwenta saput pa inte si Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul takalay ko pa ni Rasulullah nisa inna ruqa wat tama'ima wat tiwala syirkun sabennal pa inni in pagtawal-tawalin duk pa inni may hampan-hampanin may habay-habayin duk ini kibutin syirik si Allah subhanahu wa ta'ala makabata sin kalima la ilaha illallah makajari makapaluas ka o pa inte man agama makajari pa inte makapaluas ka o man agama na pasalan pa inte pito kita dehelo amian anule si tamimale yene habay-habay atau kanampan-hampan le nagay kita paluas man kaida kuya sabut yan sinile minas syirki itikadu sayin sababan wa huwa laysa kadalik amban pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala bangkyo magitikad si dambua para kalaian hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mian hangkan kyo ga magmula hangkan kyo ine patek kasi kaubos ga kyo magmula na ilian luas kyo man agama makapagsakuto kyo si Allah subhanahu wa ta'ala upama kwe melahi si kite may manusiain ngeddo si may habay-habay atau akan magguru si ubus iningketa mo de si may manure si may beteng de ubus bang si mian magbono atau akan mian tatimbak atau akan ini pegi ka mohumuhan malay si kite ini ga si kinatamaan na pinayaman hal ni ang upama pa inne Allah amban pa inne ini lepas si Allah eseb ne bang mate dia lembag sirik haji luas yang agama sumagawa bang pagpayam mo paine sabab benin paine hinang Allah subhanahu wa ta'ala na painte ga kyo luwas ang man agama sumagawa imka ulay painte makahinang kyo sirik yan sir asgar ikalungan usap pataalok si miyan babto yan ruka pagtawal pagtawalin numain kemon pagtawal ini painte syirik si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa ang banne pagtawal syirik bangkyo mian painte makutabang si may saitan o si lulugan kiwe de tawal-tawal sa miyaan ubus dabikyan may tawal gan hatine iyan painte binilang painte syiriki gana hatine begi gigatohan numaananin magtawal-tawal hadya ngaletog ni anuhin sa dilip kinimot-kimot beberen iyan syirik aman syirik yan hangkan ni bangkyo tinawalan mi abay-abay ay kita na kiwaya tinawalan pagwaon daw pa yun ni tawalan mo kikutawalan mo siya sa iyan kaya kasabot taakad jaman kami nga si Marawi pa yun Ustad Asgar ina kung pa yun pananawal tagna pa yun Kus pa yun tek ka kung Madina pwede pa yun nireteng ko na pain ako pito pwede tawalan tikiyo kung pwede beteng no na pain na ina pawaon tawalan may kikutawalan no na pagpayang ko pain tawalan pain may gaytahati kan ang unan ang kanya dambuang ban may syarat painte ianuhin pagtawalin si may painte tahati
ayyakuna painte mafhuman sibay tahati. Sibay tahati pagtawalin. Arakala ngaleta bega bidda arakala magpaano magtawag si Satan ang kanipan Rasulullahin laba sa birukya makala minasyir. Gana pa ini problema ni magtawalin mga japainte gani koreksyon ni atau luas yang ban syirik. Ikaisa painte ban syarat sibay painte ang ban Quran. Ikadua painte ang ban hadis. Ikatelo painte sibay bahasa Arab. Ang kanihina mo may ulamain, bangkyo itaw si bahasa Arab, kamanan nakis, ala dan tenga ang ban pagagamano. Sibay duway mo painte maananin, uy ala asal pagano dumain, ijtihad di hajayin. Ijtihad di hajayin, ala dan tenga ang pagagamano. Aib sisi, bangkyo itaw si bahasa Arab. Nagiro man kayo, bangkyo nawal si bisan may bahasa painte, mian bahasa tiya kan baka jangan sirik ni. Bang aja painte kana syirik ni. Pai Rasulullah laba sa painte mina rukya. Makala mina syirik gara problema ni. Ngana painte problema ni magtawalin manghaja tala amban pagsirik si Allah Subhanahu wa taala. Tuterti ni. Tasabut painte si hadis tu sibega tabetad si bab yene painte at tiwala yene kibut. Kibutin iene hihina ng kasubulan atau kan kalilahan sali dolela rok dende sali do subul painte supaya kinabayaan atau budjang supaya taelane lelamia atau akan mag-elaanda supaya malasa si iye elanin atau akan andanin sa miyaan kamahumuhan ni magluwa dumay mananin maglasan na bisan painte iene magkalasa o sinang-hinang no sa miyaan supaya magdekat kasyanan kibot dualen ni ang banien pagsirik si Allah Subhanahu wa taala mian gay manjari painte ninang we dambuwa muslim sa batal ini pagtauhid ni batal ini pagtauhid ni na bilang ubos ni bien painte pataalog painte si Babley nawang niya alai gak tumawa ang pagsaralay sa painte kakulang sin ilmu na yan jay do te ni matumawalay wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.